today hoa ko de bu zu go zwa ma za shi za ji ju kwa bi today sai di hoa ko ru flango tudina hoa ko de bu zu go zwa ma za shi za ji ju de be ma ga ma ju kwa tamarind bi be ma ji se nya hoa ko de dia sa de bu ali ti po kwa bi yi se zu dia la be ma ju de be ka flango ma ji se nya le mu cha mu kwa re ma yi se di jing a lo ma ji se de ti mi ne le kwa ma wo phya kwa ru dia ma li bi ma ji se kwa hoa ko de bu zu go zwa ma yi se mi dra ma nga lo ma ji se nya hoa ko de bu ali lu shi zu go ga la bi be the na pa thi he ma zu sa lo ma ji se nya fiber se a mya dra ma su su nga ma pu du he ma zu sa zu se he ma bi yi vu ju de sha li za lo ma ji se nya shi phya si phya yi vu da ma bi nu be za du zu ga ma ju de hua ni li za lo na pa ni go du kwa shi yi zuo ma kwa se zu li na do za ga ma ma ji se kwa iron se pha bi dra ma nga se ti ku du lu kwa shi yi zuo ma se de hua ni li za lo ma ji se kwa roti ni li ti ni za dia ma iron se yi khu kwa se ya khai no se de lo ga lo iron se nya red blood cells bi be ma 20 cells bu de nya la za lo cells bu bi ku du khu kwa oxygen ga ma ju de ngai mi yi za do za ga lo na pa sa sensors bi be ma ayun jo mi yi ju de ngai mi vo la mo la za lo se zo la de ro ku du kwa ayun jo mi yi ju wa ni la na ma bu ro nya za du de ha lu tia wa lo ayun jo mi yi ju de se lu ga ma za du khu kwa ma ji se ngai mi ba ma cha ma nga lo na pa li si chu de ti mu glina yi za ka pa la ma ji se nya shi ku ne kwa ma cha chi se de ti mu gli za lo ma ji se nya cha chi se bi yi chu se phyu la za ma carbohydrate se de chi ra ma de ni li zi ba la ma li bi insulin se de ngai mi nya li zi ba la lo ko le ni si chu na zo su bu nya ma ji se de za ka pa la ma nga lo na pa wa shi de sha li za lo ma ji se kwa ha ko de bu ge ma zo ma da ru cha ma mineral se ti ni ru cha ma fiber se bi vitamin C se a mya de ma bu du shi de ngai mi sha li na yi ga lo ma ji se kwa antioxidant se a mya de ma bu du ko du kwa ma zi ma free radicals bu de ngai mi ga du ke se shi de sha li za ma nga lo na pa cho ni ma de dia sa li za lo ma ji se nya ni ma de ngai mi dia sa li za lo ma ji se nya hua ko de bu zi du ma zo ma cholesterol bu de ni li zi se zi du zwa ma cholesterol de nya na na yi ga lo potassium a mya zwa ma bu du shi se de ngai mi ma chi li na ma ni li na ma mya li na yi ga lo vitamin C a mya dra ma nya ni ma shi zu nyu ye ma de ye za ga ma nga lo a shi kwa ngai mi za ma bi ma zi ma tu lu zwa lo go ma li bi ma ji se kwa ngai mi hua ko de bu zi gu zwa ma li bi ma zi mai mi zwa lo hua ko de bu a li lu shi kwa zi gu ma zo la bi be the gu du khu na ma da li du ne zi ibuprofen bi shi de su bu du dia ma ne zi za dia su bu nya ma ji se de za ma da bi be lo gu du kwa bi shi yi do ma de phyu la za ma bu du ne zi tu ma du dia su bu nya ma ji se za ma da bi se wa lo ma ji se de nya zi li na yi mo yi zi za nya shi ku kwa ma cha chi se de a mya chi li za ma bu du ti ni kwa ma ji se su gran te se za ma da bi se wa lo zai ma ji se bi ma tha su bu nya ma ji se za ka the hua ku zi kwa yi se yi shi she phyu la se ni phi tu la ma phyu la ka ma bu du ma ji se bi ma tha su nya za ma da ma ji se kwa acid se zwa ma bu ni a mya za ka the su chu de bya li zi ba la lo zai yi zi kwa lo di phyu la zi ba la lo ma ji se de banana za ma nya hi ma ko kwa acid a mya nya la zi se hi ma na ma de mi phyu la za lo ma ji se za nya li nya shi se de chi li za ma li ma zi iron se ni li zi se wu de na ma wu mo mo ma tu mya shi phyu la za lo a mo be ma ka fla ma tamarind ma ji se zi gu za ma ju de nya hello se ya wo website kwa be da ma de ti cha be ka fla ma nga lo na na se vidya so a ju da ka sha mo wa